Petuntang Mahal kublang sosial yang doktor Karasan Pemerintah yang ketua Ida namanya ringkat Iai Presiden Jongi Pedang Sumaya Piba Bahagian Mila Basumat Ibalang Presiden Jong Rasan Kemir Jong Keberai Sebuti Hina Kamil Kasnang Kebahak Apa Kandang Kemai Konferensi Ubadai Uka Ustamla Ubadan Kajingkit Lut Ustamla Ubaraya Linda Ijintri Juru Hakikam Keberuban Hakipal Keberuban Keberuban Jom Bekam Menteri Manusia Kia Habir Bakni Kandangren Jom Keberuban Sabda People Party Bak Punya Senari Nauni Ukurtang Yagai Kada Udan Banal Ahmad Jampi Unamru Uwil Samla Ubadan Yaga Jingkit Hut Nabanta Banyak Tenggelamlan Banyak Kitlan Yaga Kia Kasyan Jangka Zat India Tugunta Klan Mesin Syul Kapur Akhat Yai Ba Winston Kali Lingga Bayin Ai Kejingkran Kejongi Akan Upua Nadap dan mesin kejing semanggu Abang Ayeng akan dikerjaka Akan dikerjaan min Balai kejing semanggu Kadai tang kata kawai Kumbailah pun benar Dari Vice President Ijongi benar Bahkan ni kali kesi ke penginsak jengken mau Akan ni ke jela ke jongi Bangilah yuk Bangin penimadan syafi'i patba Yau sembel jong ke parti ke jongi Kabangilah adat Ban pelat meneh hantai apa Islam Smith. Chairman berpenyak ia kini kejingalang Ibaksan kubar bersama Berdairu upolok upolojan batnya Ai kublai bi namda dikitin Pediang semua ke jongbi Ngaku haru Bangan ai penganam kublai Shibun Yai Vice President Ijongi Dr. Karacan Iba Julongru Unonikai Yana Hagapur Banganang Puli Hanti Port St. Anthony's College Kublai Shibun Sehat Bapila Pelatur Bapila Rengkat Bagi Bakhamtam Bapila Amat Kerang Yaki Gintin Bapila Keren Syuanga Bagi Syemru ini kejuk Kanika kabur Bagan Priang Semua Presiden Romba Jongi Iba Aden Bila Masyarakat Bila Pelatur Kenang Bindan Rengkat Bagi Berkesman Yaka Bor Penyak Senang Kepala Syak Yangi Dan Perlang Yaki Kejingalang Hakani Kejaka Hakani Kejamin Konjuru Yaka Bor District Administration Kepala Ayani Yaki Kejimbat Bangin Perlang Yaki Kejingalang Bat Lama Kerana Selomo Yaki Kejing Kepala Ying Hakani Kepor Mentah Nasromo dengan Kublai Shibun Yaki Terai Yaki Kejing Kepala Syak Selomha Yana Bat Kunjuk Yaki Parti Bangin Perlang Yaki Meeting Hakani Kejaka Next time, bang, kami menundai meeting. Kepentingan berkabakado, kepengina akan pulang. Akan ikut nongrak. Next time, banangnya syakmat, winsai kembali. Haki, benda kita prepare. Ada jingat lenti juri, lembah kani kakam, bat lembah kani kaparti, baru sudah people party. Nasuamu ini perlak kiperjor, kira semangangnya, kira dan rengkat lambatnya angin. Banang Semua Shikadai Hamtam Yapri Kipara Nangsang Senang Bagi Jangkani Kesenang Bangga Ngai Kublai Kilong Keme Kilong Kepa Kikna Sama Kentai Bacunran Bat Hamtam Yikitu Kibadan Hayeng Kibara Banyu Asno Lemba Gani Kapkor Jing Sama Aku abarang Kublai Shibun Ru Yikitu Kibapet Lemba Ki Social Media Baki Channel Bupir Yakini Kajing Yalap Kajongi Akani Kapor Akani Kajaka Nakuha akan siyang nagani kapor, bampani po ingkang suara na doon. Kakartay na doon na kaday Iba Winston, Tony Linggo. Naday candidate, Jong Kaapoy ng Tunay Constituency. Ba't nalahe alasan, hantay po siyang Laujan Rio. Mga bayro kon, Jong Ganiga Constituency. Ba't hagajinya linti ka doon na, nga syukwa, banyutro yapi, banpangkamay yapi sa sisin. Kanina ng Tunay Constituency. Kajudairu Constituency Kapala Jusay Yaki Radba Bagi Kibor Yaki Ramba Kibadang Kajing